bari munsi y'imyaka 14 muri karate. Ku ruhande rwanyu bisobanuye iki ku iterambere ry'umukino? Semina ni amahugurwa. Amahugurwa rero ni uguhora umuntu yiga, ni uguhora umuntu yihugura. Niko siporo imeze, iyo utihugura nta gutera imbere. Hanyuma kuba byageze no mu batoya, ubundi kenshi twakoraga amasemina y'abantu bakuru, ariko kereka nk'itegurwa na federasiyo yenda ku rwego rw'igihugu, ariko ubundi izi semina z'abana ntabwo tuzimenyereye, kandi nibo ba nyiri ibikorwa, nibo terambere. So kuri jewe mbona ko ari igikorwa cyiza. Nshimira cyane amakrebe yabiteguye ariyo Flying Eagle afatanyije n'iyingi ikorera hano. So nkaba mbona ari ni igikorwa cyiza. Nkangurira andi makrebe kuba yajya akora amahugurwa nk'aya ngaya. Twabonye mu minsi yashize bamwe mu banyarwanda bari bitabiriye imikino nyafurika bazana n'imidari. Ku ruhande rwanyu uyu munsi ku munsi w'ejo bamwe mu bagize ikipe y'igihugu barerekeza no mu Bufaransa, ni igikorwa giteguye gute? Barabagiye muri irushanwa, mutubwire nuko biteguye. Urakoze. Ni igikorwa nk'uko wari uvuze, tangiye umbwira ko twatabiriye shampiyona y'Afrika tukazana n'umudari. Ubu noneho turitegura shampiyona y'isi. Sinzi ko munabizi kugira ngo twabinyuje mu binyamakuru bitandukanye. Hari umwe tumaze kubona, umunyarwanda umwe amaze kubona itike yo gukina igikombe cy'isi. Afite amanota asabwa, ngira ngo ni forma nshyashya bazanye. Ubu ngubu ni ukureba amanota, nk'uko urugero natanga nko muri tennis uko bagira amanota, ukabusanga ari uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Uwo mukinnyi wacu afite amanota amwemera gukina igikombe cy'isi. Iyo tike yivanye muri shampiyona d'Afrique yabereye muri Nigeria mu kwezi kwa 8 gushize. Hanyuma abo bandi rero tujyanye ni batatu. Harimo umukobwa umwe nawe yigize kuzana umudari muri Maroc muri 2023, n'abandi babiri. Harimo umwe yigize gutwara medaille ya zahabu muri 2018 akiri umwana agikina mu bato, ariko ni umugabo arakina mu bakuze. Hakaba n'undi nawe ni umwe mu bashampiyo dufite. So nkaba rero numva bagiye gushaka qualification, bagiye gushaka itike ibejyana mu gikombe cy'isi, basanga uwo mugenzi wabo witwa Ntwari Fiston yamaze kubona. Nkaba mpamya ko tugize Imana bakabona iyo tike, kandi barabikoreye. Bamaze muri lokale hafi ukwezi bitegura. Ejo naganiye nabo, twari kumwe, barambwira ati ntacyo twumva tutiteguyeho. Iyo umukinnyi yakubwiye afite iyo confidence turiteguye bihagije, nanjye numva bimpa amahirwe ko tuzabona abakinnyi byibuze bandi basanga mugenzi wabo muri iki gikombe cy'isi. Ubwo intego bo bafite no kuzana imidari ndetse no kubona iyo tike ibajyana mu gikombe cy'isi. Hanyuma ku ruhande rwanyu nka federation hagiye gukorwa iki kugira ngo n'umubare wiyongera, noneho abatlete bagomba guhagarara u Rwanda mu mikino nk'iyo ngiyo? Nk'uko nabivuze ni kategori. Buriya haba amakategori ya buri, hari ibiro. Nk'ubu wamaze kubona itike akina munsi y'ibiro 67. Mu Rwanda ubwo nta wundi muntu wajya gukinira igikombe cy'isi, muri hagenda umukinnyi umwe. Igihugu cyohereza umukinnyi umwe muri iyo kategori. Dujyanye n'undi wo muri munsi y'ibiro 60, ubona hoze mvuga yatwaye witwa Mike Shyaka, watwaye igikombe cya medaille ya zahabu muri 2018. Dutwaye n'uwitwa Rifa nawe akina hejuru munsi y'ibiro 75. So no kuvuga ngo ni ibiro, ntago rubango ni benshi gusa bagenda. Ubwo niba dufite amakategori nk'atanu yo mu bakobwa n'atanu yo mu bahungu, ariko tureba natwe abeza, ntago twafata umuntu tubona nawe utari ku rwego. Mbese dukora na coach, tugakora analize, tukavuga nguyu hari icyo bitewe n'ibigwi, bitewe n'amanota afite. Kwanza n'ubu ngubu kujya mu Faransa twarebye abafite amanota yenda kwegera asabwa, ku buryo nabona amanota ahita yinjira mu kiciro cy'abemerewe gukina. Gahunda y'urugendo iteguye gute? Tuzahaguruka ejo, dufite indege ya nijoro ya 6:30. Tuzagera ku kibuga cy'indege saa 4. Twabwira abanyarwanda ko tugiye gushaka itike y'igikombe cy'isi, kandi turumva tuzayibona. Deja kuba dufite umwe urimo ni bitanga amahirwe, bitanga n'icyizere. Nabo bagenzi be barumva bagomba kugera ku byo undi mugenzi wabo yagezeho. So urugendo rero tuzahaguruka ejo, tuzagaruka ku tariki 22. Ndahamya tuzagaruka dufite intsinzi. Amahirwe menshi. Murakoze cyane. Ndetse n'abakozi babo barahari kugira ngo mubagezeho ijambo. Nadufungure ku mugaragaro. Mwiriwe.
mwaratugira icyizere abana banyu mukabazana muri karate nuko hari impamvu. Ndabashimiye by'umwihariko mu izina rya federasiyo no mu izina ryanjye bwite n'abana banjye bakora karate, sibyo kurare? Abandi shimira ni abana, mwiha amashyi menshi cyane. Iyi tatami muhagazeho twese twayigizeho, twe twakinaga zitaranaza, ariko twayibonye muri 2018 twe twakinira ku isima. Ngira ngo abari muri generasiyo yanjye hano ni bakeya, ariko ba Sayidi barahari. Sese Sayidi nabaye mu ikipe y'igihugu kuva za 2001, 2002, 2003. Kumuvuze ngo so ndashaje nyine, ariko ndacyagerageza, akaguru karacyazamuka. Ntabwo umusaza ku mutwe siko bavuga, ntabwo rero umuntu yemerera. Hari ibyo tujya tuva mu masiporo yandi, hari abantu bagenewe kujya mu ikipe y'igihugu, wacu muri karate n'ibibazo. Icyo ugaragaje kuri tatami nicyo bagutwarira. Coach ari hehe? Hano hari coach wa equipe nationale. Ejo tuzajya mu Bufaransa, nabonyemo Risari, umukobwa wa Karate. Dore na kariya karindi kari hariya, tazanye umudari muri shampiyona d'Afrique mu kwezi gushize. Uri Nigeria. Abana basohoka bakazamura ibendera ry'igihugu. Risi yagiye? Okay. Babandi bamubonye bari n'abari. Okay. Nta kibazo. Ejo hari abazajya gushaka qualification gukina